Jotono kunum jauh, tini sini hasteni mo thai borok bai malai ni thangtung. Imang no mek thang khai ni ke ya priseo ni nang. Sing jotono bono khabai khukbai ni bo thai khene sing chenglai tong. Bai kabangma sekang kabangma khai paija bo thai samuno phano sini te ba hasteo ke taksi sing manang ni pohor digi mo thai speed ke sing thanglai tong ma no wi tong. Borok no sing jotono teibu ya pesa lai banda. Ingke mo thai ke tabok sini hasteo mo thai talented borok ro bai sing malai ban thang tong broni khani kok khana wani thang tong. Borok no nirok haikene yak so tong bai di broni sanaja toke busa hondi. Mo thai ko ma borok simi ya sini hasteni kwangma am thai music video sona nai ro butong. Broni like ro khaibe di subscribe ro khaibe di joton salai bo tai kene sing suba mani klai inke sini sing kaisa toke sanaja toke busa sanaja burasa bom tai burasa bang kha bo tu bu the pa ja inke no peila ni je toke broni sanaja burasa no gonu khana youtube tong no khon ke ba nai di sing broni bahai ke borok u kaisa toke no sna thani bo busuk pharo anang busuk phansa thanga nang bahai ke borok management khaya nang bron khogon sing khana lai ne inke ang Kamal Jamatia Aguli TV no jotono lamsok Mia borok khoroksa jongno sayakari bolongo thanghimble pura hana boye kari no nekaka ola khana khana Nengano dagi sitlang thangsidi. Lebu play mas smart dinai ne. Khapang ita kutte buku song ke jenis sini hasteni artis Ajoy Tripura bai koglam salai nei broni timo je Burasa ni timo hai ko sini Tripura hasteni mo tai gereng ko man tong bo tai ke sing tele no bes ka to wan bono no sang sak thar nai inke sini bes ka Ajoy Tripura ni mungi khoroksa belai ne jeng phainai kok sing mo te be boni bangi khulok salai nei bo bama kodol bama haste rogo mo tai nai to na chuna wi sokado mazak dong ke bomo tai ke bosini ya priseu oros phaigra kha age tama khai boni khuktui jeng kisar non beska ho towani musugo ke lamsogo sini Aguli channel ni bekhaktui ke sini o sini pandao ke sini lokorong ksa sadi ni komorok do puila hambani rong no ano oro joro roma bagai Aguli TV wa ai o Burasa film no tei jeng angli si oro sijaya ani director uncle kalai ke bo bai ai ana waisa kai bazar tongoi mani enke o jaga bo kaisa film afro bo film kaisa khai tong sumini khorang fast boni film enke oro ne bo sang ru kaisa khani dehi enke angaro khaila ha mane just politic leader ni hisabe ang khaila ha enke bo no afro bkhabai mane ang musuma ba omai ro khayo ni musuma ba ke mal ha ke ba onek khushi ngai ang ha ke sengla ha enke rule rok sau enke an mote ke ang kisamisa hai ed rok ke tilang thangda ha ke senglai mani enke tabong na ni Burasa tu no do ang kabangma amta hai sini media ni page ro no kita enke or jaga ni dang bai bor jang no be belai ni interesting jala ha enke nang le bom tai feel khai mane amta hai sin rok sin Tripura belai ne mesure pustar no jaga enke baksa ka belai ne mane kaka ham ya far tong baksa ke ulai kiko bota hai rong sao ta mane tin interview pan khulong ne salai si mane nang le bom tai ke feel khai do sa the actually
after no ang isi siya o skrivo boana o haike phunung di rohi be saja yata tamake jodi sagangsi sai rokhe ba ang de khaino khaya de bon to siya hapana ani moteta nung kaisa film khaya ni ingke mane jepa nung nangmani jinis ke nung jepa khaidi but bui te nini nani toro serai tongo bura tongo sikla tongo tan 21st mo je tang ni sin chalai rok ba hai amo bai krungjang mangsi mobile bai ingke sala gang hola bono tawana di phununai ka pati saja gang bota herong no te chini om thai ro khainai bukri kho chini om hai ke je phunung manai rok ke ang khusi ingjal ha but tuma sasne ba ke khainai bono masung siya ingke khaya mote mane je tuma sasne batabo amo yo ya mane yo ya mane kaisa step nawi ma khaila ta ke पहिला के नों बम हाइ दं मानि बनो लु करक सिवा नमु सुनाय ना के साइरस दि कसं सिवा पहिला माने कटाक तो खरकसा निनि बिसिंनि जे टेलेन्ट तमारो थुं कपलाय फेबेला आगे के बम हाइ दं मानि एक्चुअली आगे आं नावनो माने टिउसन किसा मिसा फोरोंगो इंगे हापानो बेसेबा जरा कदल माने मा तंगले थांजन टिउसन फोरोंगो के ते ओइनो सामरबो खाइजा मै हता के नोंनि डाइरेक्टर न तमा उता उथाइ सेबिया फरमान मागनि नि डाइरेक्टर न तमा खावन मुसु एक्चुअली तमा सासना आं बुखाबाय तमाय बनो बस थैंक यू सासनाय हामबाय मारसने बो तां सामालिया माने जस पाइलांलिया ता जस साफन जे बान अफ प्लेटफर्म तो माने अनेक हामबाय माया फाव बनो बेलाय खातुं जानाय को के जों बनि खुक्तैनि बन अर शॉर्ट फिल्म हाय के बमति शॉर्ट फिल्म लक्ष्मी खाया बर कायसा नेशनल लेवल हाय गोबां ममताय बाताय मुं नगोबो सकात मानजा के बनो जों सिनि ताखोक अजय त्रिपुरानि खुक्तैनो बम हाय जागारगो सकात मै फायखा जे हास्तेनो बमुं बसिमी हास्तेनो बरम याफार ताइजा के बर फाइनि जराव तेबो स्नामनाय तेबो माननाय के जिने लोकरं साले बम ताइ सकात रक ai bo kaisa ani te kaisa mo tong friend ne Pluto Debbarma bo director ne film amo khayo inke bo kaisa film festival mala ha Manipur ni bukto film festival notice ni ta Manipur inke after sing 1 week ni schedule ma wo je mane shooting khai 1 week ni bisi edit rok thung mar honai kaisa platform इनके स्क्रिप्ट रहा बाना नंग ओमा के कैरेक्टर मा खाइनाय के रहला के परल हा 2 days ने बिसिन जों कंप्लीट खाइला फिल्म रो इनके तेओ आन चैलेंजिंग कैसे तंगु माने ड्रग्स कैसे बोतो तो कैसे ड्रग अवेयरनेस नि बागै फिल्म मा खाइमा बा के ड्रग्स आनाय नि बाके आं नास नै बा इनके योगलिया थांगै मालाइला हा किसे ओमो रगो रिहेब सेंटर रो थांला थांगै कर किसे ओमो खाइला हा खाइए इनके होपफुली अनेक थैंक यू गॉड नो थैंक यू मा खाइयो जे जों एवार्ड टय फाइला लाइक हामबाय आं जिनिति हास्तेनि बेबासा लोकरंनि बांगै बो आं बखाक्तैनो बनो हामबाया पारसिनाय तेबो मथाय थिनांगो तेबो मथाय नायथाव जों जानाय टकेरक सनामलायदि तमानके जिनिति प्राव ताकफानो जों सनामलायनो कमार्शियली फानि सनादिनो हाफानो मथाय नांगौ मानि अवेयरनेस भिडिअ बो सनादि ए आनि बखाक्तैबा आं जतो जे क्रिएटर हाय के बा आर्टिस्ट हाय के बा सिनेमाटोग्राफर नबो आं कयनि मुसुबो के जों जिनि उपान्दाव ते मथाय नगराय मोसां रक नगराय बुकुगजो रक तमन तम खबर खुक्तैबो जों नाम खुमा कग्रनो खोनालायनाय के पाइथागा आं बनि ककसार मुं रक जिनि लोकरंनि बाङै ककसार मुं रक थाइसे थाइनि बे फानो साजा देखने आं जिनि ताको अजय नया फारजा ai तुम्हें ससने बा माने जों काइसा हमथाय ड्रग्स अवेयरनेस जेफां तो तानि दिनो तो जों सोसाइटी सि मेटर खायो दो सोसाइटी भाई के बिलाफं के ओ बिसिंतैनो अमंग सबो चिनि पेरेंट्स तैबो अम हाय सोरं माने स्टार्टिंग बिन पेरेंट्स सावो जे ता खादि हापन काइसा जिनिस आं जे नोटिस खायता नव नगरे फन फाइला के बसाना साव सिगरेट नाय दाफु बिदि तो बडी सक तो बडी
इनके बताए तो बोलते उ आफ्रो न उ पेरेंट्स रंग न फोरोंमानि कलाई गे अमथाय वता आं सावो जे निनि नव नगराय फाइफानो जे पेरेंट्स रक बर निजे थांथों निजे थाङै तबथों हापानो बाट ति सराय रंग न किसा अमखे तंगरदि इ थलमा साया गे आफ्रो न सिजागो जे अम बा हाइसिबले बावतिर हाके फाइला हाके तबो हि बोता इनके काइसा जिनिस जेकुनु जिनिस जों गोबां नाला केबो अमं थां एडिक थाङो दै फियाव मैयाङो बका बना आं सावो जे नों अजन सारा अमता थांनि याप्रि तासेदिया सों कक सामसु इनके ताको अजय त्रिपुरानो बेलाय खामबाय के चिनि उ तकेनो संसानाय बहुत डायरेक्टर सिमिया स्क्रिप्ट राइटर सिमिया बहुत खरकसा टीम लीडर ngै बेलाय नों सक्सेस जाग नों हनै मानो बकबांमा फिल्म फेस्टिवल हाइरगबो ओ याप्रि सेविजाक सकादबो माइ फेजाके चिनि ओ पानो बनो चिनि ओ पान्दानो मोसांवन बाङै हाइना हाइ नों बसका तवानि थां तंगु नौ जे फाजागा नाइ तंनि युट्युब नाइ तंनि हाइखो नाइ दे तंग हाइखो बा फेसबुक नाइ दे तंग सुनो सुबादि शेयर खाइदि चिनि ओ कन्टेन्ट नो तेबो जों फाइनै जेनेरेशन इस राइनो शेयर खाइबना बाङै ओके ताबक चिनि ओ दांसावो चिनि ओ पान्दावो फाइसो फाइफिजाक चिनि हास्टेनि गोबां बरगनो सिनियाखौ तंना सिनि जागो तंना हाइ नां सिनि रवानि मुसुबो तमन के जों सिनि रोंमोन न फैबि तंनिया नगो सबै तंनिया सिनि टेलेन्ट न जों तेबो आवायबा नांनाय हाइखो पिरानि नांनाय के बरक ताबक बथाय केने सिनि हास्टेनि मथाय टेलेन्टेड आर्टिस्ट न बो दै दोलै सामु तांलाय दं इनके बाहाय फिल खाय नों दिनि टीम रंनो दै दोलै सामु खायन हामबाय आगुलि टिभिना सनो जरा रंगा बागै आं अनेक तंथका बिकज गोबांमा आं फिल अंखरि गोबांमा बरक टेलेन्टेड बरक मालायखा ता खनि ता गसिनि सिनेमाटोग्राफर खापां त्रिपुरा हंदे ता गसिनि एक्टर अजय के एकदम रो एक्टर बकुनो माने टेलेन्ट रक माने तो हने कोर्स रक खाइजे एक्टिंग रक बट स्टिल ही इज वन अफ द बेस्ट एक्टर आं हिमा साने रो एक्टर ngtek tong sini एक्टर pohar jamatia both professionally trained ओंखाय ताइ सिनि एक्टर्स रक जे माने बाकी मेंबर रक दे आर वेरी डेडिकेटेड एंड पैशनेट ओंखाय बरबाय सामं तांगिनै बिकज अफ देम माने आनि बिजन आं एक्सेप्ट खाइबाल हाता गेसो आन्टी मेंबर आं थैंक्स मा ओंखाय ताबकसुक जरा बम हाय तके बसा हाय केबा शॉर्ट फिल्म हलाय माने जे बनक सनाय माखा शॉर्ट फिल्म तो आं खाइखा मोटामोटी आं 2020 नि सिमि चेंगमानि इनके चिकन मा खाइका को सुमिन खरांनि हयतें चेंका फर्स्ट 2020 ओ इनके अमनि परे तेबो तरक आनि फिल्म साजामा बागै को मा आर्टिस्ट आन अप्रोच खाइला इनके सो अम हाइकन चंगता तरक स्लोली ते किसा सं कम्युनिटी सं बिल्ड अप खाइला जे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर लगता ता आनि फ्रेंड तंग ता प्लोटो देब्बरमा जैक्सन देब्बरमा अंखा गाइते कैसा तंग वानसा आदित्य मोडक नै मो कासे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के खापां ता तंग आं बिसिमिनो के कम्युनिटी जों बांमानि परे हेंगे ते किसा एनकरेजमेंट हा के सिनि प्रोडक्शन इनपुट रक बतेसा इम्प्रूव लाता के ताबक सिनि ताबन सिमिया सिनि ते प्रहास्तेव तकेसना लाइमा रक नसनालेमा जों नगो लांनानै हादो खाइरो गोबांमा सिनि ते प्रहास्तेनि मथाय आर्टिस्ट गोरों रक नेशनल फिल्म रक थांजा रक के कैसे तके सनावानि तके बसा सनावानि फाना गोबांमा जरा सिनि अर नांथां किन नि बांगिले बथाय तके कैसे सनाम थानि तके बसा फाना सनाम थानि बसक रक जरा नांथां अमो स्टोरी नि कंटेंट नि ऊपर डिपेंड खाय ओंखे आनि तकमा हनाय जे आं जे खाय फेमानि बुरासा 1 आरो जों 5 डेज रक नांखा जों शुट खायनि ओंखे सो मोटामोटी नांगौ टाइम आंखे किसा टाइम नांजागो जदि परफेक्ट खाइन थांगा आंखे आं चिनि लोकरनो ओते बिसिरवानि मुसुगो ते आं पर्सनल बिसिवानि मुसुगो जे कायसा बिसिरगो बिसिसा रगो कायबसो शॉर्ट फिल्म नो खायनि टारगेट रक मता हाइके माने टारगेट ना मारगो त जों ताबो अ प्रोफेशनल जों ताबो फुल टाइम रमायाखो सिनि आलका पर्सनल तंगो सामान इनके सिनि कास्ट एंड क्रू मेंबर ऑफ बक्सा मेरिट के बक्सा जॉब रक खाइ तंगो हापनो निजनि पैशन न हमजम बागै जों कुथुम लाइजा होता इनके सो आंके टारगेट खाइ दे बसरो एक बाले खाइने अमता एनी हाउ ये जे तके रक सना लाइमेनि जों कमर्शियल दे
dekai na art hisabu dekai itu commercial mana commercial di tenangan ini musuh. Ang film khai pro ani intention omo art phu omo commercial phi khaya ang I want to make particular film ajore a content idea ma hangke omo na khaini ta okay so it's up to the audience pa bona art ke dena na commercial ke dena nke of course sing bo oro sing step roi to hangke ba jodi tak tamhana ka short ke sabona we don't make film to make money but we wish if we could bring some amount because sini passion base ang an khaima to motive ka kokta Belai kenapa ni pog na okay tabok burasa yang salah burasa baksa sekal ni pa mo sung to burasa angke sung age serai rogo noksu kona rogo khat kona rogo mane ya pa ulta ke hingi huta sung Jamatia rong ni mo bom kena kino ole bom tai burasa bedo sagat ani burasa hangke ang age pro serai pro kirang kota makana mani tang ani nai song susu song ang kisa mostly ang born and brought up in village paparos yang toru ke so parani environment by ang lengka kirang kota makna thok jagota kebona lokoro na tawani ke so kirang kota mana what I'll try my best bhake ang visually born represent khaimano ke ani burasa ni to ka ma tong perspective definition bahasa tan samhai yakung ulta bahasa saga burasa ke borok sapu hai pun ke ani o burasa ni film ni ke amha kaisa creature bolong ni super power kan ta bo ta english beta ma kam bono yeti di kam english kok by if I'm not wrong ke am ke sini version burasa ta sin tipasa ni burasa ma han ni ta belai na ang saksak sinayon musuk tung pila hamrang ni katal short film no burasa to bron thai tong bron ni channel bukaisa kai na to YouTube channel tong bron release khale jau bisio kaisa fan brok target na tong botai khin sum tak simia pila bu sini takho Jacob tikra ba sing interview rong na lai ja nge tabok hai na hai lokorong bangin ne sungane musung nai je sung short film to khale ke mo thai feature film ro hai ka ba kaisa film ju amo hai 2 ঘন্টা ro 3 ঘন্টা ro bo thai ro ke de wan chok da to amono joto filmmaker ni target no mo nke but nang ta film ko tot khain thang ang ta nang hota chake nang bakle maya nges tang tabak truk ke sin samang phurni mo so go sing bus capable bus passionate bus dedication nke currently kaisa project ma khasang feature film tak pura reveal ke khai sayako belai alai khatong suganai kok no ta ku te bukuk song ni rok tei bu sini Jacob bai ni sna ja ya we sna ja goni imang bai je muthang kin no phugani je real ni bising te hai ke digital bising te sing nai manai nang go ke tabok ni nuk ni borok ke de chuwa bai sagra dik amo ta hai samurong no kebak kuk sini Tripura haste ni buma bu pharo nuk ni je borok rok mane borok no mo khaimani ya hai kan kom no subanai hai keba yak sotonai kha tabok kaisa kisa funny ko ang sala ang to paras tongo ang outla thanai teman thanai sang ani that ang sa kaisa interview kaisa media bai sakata बहुत तमाम मासो job in interview ran thang ai so ani parents support khai dekhun the thing is that borok o professional borok asuk sia that so bonugui tong de ang film rok khai tong hi hapana ta khai bi hoya kind of both maita belai kam ke thinang rogo bom ta hai te bi ya presewa ni musu ya pro ito sing ang to plan khayo sang jori mane feature film koror khaini sini joton kaisa dream and so vis kayo je daki sanandi sini Tripura bisagle sna ja bon ke bisi thaw kai no sum nugo hai fana sing ang lo corona bu koya ne musu jara sna nai tin ke bahastin ko na sna nai tong kaisa chinora theater kre mutai hall community hall hai ke ba mutai town hall o release ma khale thang nai suba bai jadi jate kaisa je phano no ani mote ta to ke sana thani won ke bela ne dang pisa banang jate maker ro ni sana nai ro ni ro ya power je brok bai mani kon kan ki pili
Ake bate ha sawon kha bona ane request ani nai tong nai khapang ni ta te bukuk somno ke sini beskango phai so phaijak sini hastini ne khoroksa bobu ya prikaisa base mani ta ya prikbangma bai brok selai tong kabangma jagao sebbu mai thangbai kha borok janja talent baine price bu mai phaika tebu khakhayu tebu no team tebu kosuka thang sini hastena tebu borong lo thang belai ka hambai ki sini beskango tebu phai tong sini Sini husibana sini Tripura hastini kaisa senajak toke Burasa tu ni koroksa bukhukjek tama bumungbe nang sai kenang si Bubar Debbarma. Ke bono tang taboring lai nai sini u dang sabo sini u pandao. Khapang ni ta hukte bukhuk song sini Tripura hastebo sini borok rono sawan thangke Kokborok sanai hundi je bukhung bara to pharom no sawan thangke multi talented kabang ko umao taman ke sini or kabang ma borok no Other for management khai kereng tongbai. Bo tai ke ne tabok sini oro phai sok phaijak sini bukhukjak bon bung ba bo sasitheng tinis bo tamatama khai angje sima jora tei bo koroksa makeup artist ni baike oro toke snam thani haikba koroksa actress ngi bo yapri soba bono sebrogla lang sini lokorona kse saikna khulumka jotona hambai singno anoringma bagai so first of all ang pula makeup course khaika Mumbai ge aro 1.5 year hairok freelancing khaika experience ka ge after that corona pai ke ang Tripura no tong pai kha ge oro bridal makeup ro khayo ang ge pre wedding shoot hairok bisi khaiko gota ge after that Jacob Tripura to like bo he always told me that ani potential tongo acting go because pune tongpro bosang hano kisa misa short film khajak tong do like bini YouTube channel agi fruni inge so boss hawa ani acting go potential tongo inge bo burasa tabuk short film khai tong mani omoro bo ano launch khanam jagota short film inge burasa wan to nor joto no nukhna je audience ajang nai rok inge burasa wano khaika inge bo appreciate khaika ani acting no ke even bini friends and sinjak robo appreciate khaika so angte confident angkha inke takbura sa tu angke teusha bana na oka angke obviously orobo I tried my best jasak mansa ang try khaika inke haike nang khata like he believed in me umoto koroksa burasa bachelana sunglai deba angke nang orobo mata he role ma khaika chini lokona sai kana ne burasa ni loge dena burasa na butha nai de kisa jate teibu mane non toke no nai ni musuk so burasa ni first part to ang main protagonist ni bihik ngo lead female actress ngo hingke ajak tang bin wife hingke o burasa 2 ni plot hingke to like asabo like Kisha twist tongo, onek twist tongo do. Burasa 2 onek twist tongo. Hingke related to Burasa 1 ni by no plot related. But ang asak bo disclose khaimang lag, asak khaimang lag details ke. But interesting plot actually. Twist tong. Belai ne kha khayo belai ne hit engkang. Phainai jorau no daiti ne nobi manai. Sang tei busin oro nog rai tongo bron khok to befro release nai bro tei bu sai khna ro nai sing no hingke tabuk toke khaibe pongtai feel khai nini family poro robna proud de feel khai sagrati yeah actually ani parents rog ani family members siblings of poro jotono like they support me fully angje acting khai tongma rog or makeup agi je khaima rog poro joton support khayo hingke awan bisingo ano je tebo phandrmani oya prishana bagingke fully credit goes to Jacob Tripura director our director belai ke hambai Jacob bai no ge sini tabok kabangma mutai Tripura hastebo actress tongo actor tongo kabangma ne sing sak thalai mane onke bomata hairok mane nirok ni ase mung ide interno sini phainai jorani srai rok no bom thai professional tiyanang ba azmano na hard phai nang nan ijeni talent no phai haina kisa nini experience no sia sai khna rojini nai to nai taku boku song no actually ang believe khayo any society ang bunyo sawa gi furdo like any community society wo jot film tongna nang
entertainment art sports politics जों जत जागाव तंग हांके से जों टेबो फास्ट डेभलप अंगै टेबो काम खाइ माने चिन कम्युनिटी इन बरंग सोसाइटी वो so I think like we should जत feel on us जों कुसुकाना नांनाय चिनि तिप्रा सरक हिंके से जों टेबो grow अंगैने prosper अंगनाय चिन community Oke, takut tebu kusong sini bon ibung to si mekana bon ibung ka Bubar Debbarma ke bo makeup artist simia bo actress simia bo Miss Tamas Miss India Global Tripura Tomorrow maka saya kenal Anto siya na kumasa sinay Actually 2022 ang participate khaika Miss India Global hinke angan state no represent khaika hinke so Guwahati wo ang mani abo yang proudly represent khaika o samunggo le bom ta experience ro khaika sini phaine gobang ma kami ni huni town ni hindi gobang ma borok no botai mo sungnai betong angno comment khaine ro tong bai ma thana bolingo ma thana ba ke khaine kisa khologi kisa sa bising jola bising pan kisa sini lo korona sai kana so gobang ma pageant tong chin country wo chin notice abo so I suggest chikonisimi na chengdi pageant hinge chikonisimi cheng hange te experience ngene national international level to sawi ma khate te ka hamsi actually ang personally mo songo chin Burasa national pageant win ngthang salsa sak very soon and also international win khate te proudly ko Kakayo dati nang ke tabo nini target ro to kai bising nin to kes na ka ba films na ka ba music videos na ka actually Burasa tu to ang saima no ro ang khai kya nei ate omo bo Burasa tu bo hinge actually mane as popular ya fan ang mal thar song bai ba gi khaijak mal thar Debbarma singer chini Tripura ni hinge upcoming go bo Kotor kaisa music video khainan plan khai tong sing so we are working on that abo khaina bagai Jacob Tripura is the main abo bini bokrok zongo then bin idea ko music video launch khaina ni sing jasang mansak will give something unique abota like vision lo koron bangai kisini hasteo to kabang ma jingjal tong do baksa ba draksa layo baksa ba bial ni jingjal baksa ba srengmung rogo jingjal inke bomno nang sawani mo sugjesini hasteo thik khayani nang tong buma pha hundi eren sondi kamini borok hundi nukuni borok hundi ke nini je musungna na chini lokorong no bikya share haiding ne ang koisa so jingjal to kabang manu chini bo society wo but Tripura to sing tabu nugui to man khe drugs no main kisa problem je choli to mani chini youngsters rock or drug go kalagnai rock ke life sa nos tong thang bong ni career bong ni family pura cost mano hinke avon parents rock bo kisa nije ni basa rong no kaham ke naijom di rang sabai ma rock bong ni health rock bong ni mental health rock joto no hinke se like phalnai rock jespan phali tong thung but ko sing u nanai rong le sing bathagri stop khaine kaham khai mano hinke chini borok jesak drugs bai gobulia asang no chini borok rock chini community growing nai te kahamang nai kusuk saka kasanai so almost sing no te bu bathag ro kabang ma jingjalin bisingo drugs no angke saja ya sabse chini je sing no kasari ton mani boko Bubar no ang belai ne hambai me pero mutai topic rong ni bising phone sing belai nang ko man ko salai ni bata sini bosok si sini soi thang hanke sini haste ni sini live maro sini kot marok seba sanai seba songsa sinai sima seba ti sinai basa basa mutai serai ro dol milike botai trebuk lai thang mutai kwama party pubuma phan birthday pa hai pa sei pu kwama nogo rang nang inai serai sani ang pisa sebai pangmarong no ang parents rong no koy nam sujaga nai sombai jadi kisa aban mo tai ro ke kwang man thangbai je rang sabai pum phan no mai ang ke nok sok sabai draksa nai ro special botai ke kami ro no ta no ja belai ne ok zrai simia okra phan bono sa ha ke no khong hai ni bai thang hai khaprai thang bono no chini bukhuk juk sawa nai mani belai ke hambai sin pandao mane bangai inke mo tai ke no teibu kusuk kalai di teibu sini nai to nai lokorong no bu teibu mokol tamaro di hambai hai na hai sini je Burasa tokeno
जों स्क्रिप्ट फानो सुइदि एक्टिं फानायदि बनो तिसावै फुंनाय गेतबाबो सिनेमाटोग्राफार इनके मताखिने सिनि हास्तेनि खरकसा बेलायनो टेलेन्टेड आनि दल आनि सिनि जाग जतन आनि सिनि जागनो इनके नौनोबो सिनि जाग खाना तमने के सिनि आर्टिस्ट रनो सिनि नारे गने बाता तमने के बहुत हाई सामन खाइ तंनाय एक्टिं खाइ तंनाय स्क्रिप्ट राइटर हुनि पोस्ट प्रोडक्शन सामन खाइ तंनाय हुनि कबांमा सिनेमाटोग्राफार हुनि कबांमा लोको हाइकेबा टीम हाइकेबा दल रगबायनो मिलिवैनो जों टपिक खायसे सालायमोन इनके सिनि बसकां फाइसो फाइजाक सिनि ताको खापां त्रिपुरा निनि सिनि मोन न सिनि खापां बाय सिनि निनि सिनि मन सिनि लोकराव न किसे साइक खाना रके बेलायनो सानाय हामबाय आनि ताको कमल न आनो बिनि प्लेटफर्म आनो जरारिमान बागै आनि बुमुंके खापां त्रिपुरा के आं इनको आनि इनको खायना मुसुंगो आं फिल्म मेकिं खायना मुसुंगो अबन बागै आं मिनोटी प्रोडक्शन सिनेमाटोग्राफी ते एडिटिंग नि सामं नायतां इनके सिनि त्रिपुरा हास्तेबो तंग थाय बैनिअरनि हाय बिल्डिं कुसुं बिल्डिं मताय गारि रवै थांग थक थाया स्पेशली सिनि kokborok फिल्म खायनो थाङो जों बलं खालामो सिनि कामे हामसायो जों मा खालायजा जों टाउन रक नङाय केबा जों गारि रक थांनो किसा मासा खालायमा खामो के नोंनि फिल्म रनो नगो किसा बलं गमानो के बम ताहाय एक्सपीरियंस माखा टाउन बाय बलं आमा कुनो इनको हिनि करे के सिनि और जे स्टोरी फाय जों जे स्टोरी न इनको जाजाक टाउन नि स्टोरी इनके टाउन जों शूट खायने इनके आगिनि स्टोरी बा हायके पारानि रिलेटेड स्टोरी इनके जों पारा न शूट माखायने इनके बम हाय जों जालक गामियाव थांनानै के बम हाय जों जालक जों फेस खायने ना गामिनि जों जालंनो एक्चुअली आं पगजि थाङो बनो प्रोफेशनल बर ताङै पगै थांके जोंजाल उंफुरथ जोंजाल उंजागै दङ द जेफोर जों सामुंनि रेजाल्टमा हांखे जों आफुरके जोंजालंनो पगजि थाङो एंके अमन बागैनो ताबुक असामुंनो ताबुक ब रमै तनै मानो आयाखे जों जदि जोंनि जोंजालंनो जों बखाव तनै जों इनकोय दङ खेबं जाबाय दङ के जों असामुंनो कन्टिन्यू खायनानै बेलायनो ताफुंनाय जोंनि बागै एंके ताय पारा रग जों शूट खायमानि अबनि शूट खायना नांगौ अबनि रिजन के जों आस्ते जोंनि पहिलावखे जोंनि तामु जेनेरेशन गेप बुंनो थाङो अकरा बाय ताबु गोदाल जेनेरेशन अमा जोंनि परिनानि बागै बा जे फानो सामुं हालका सामुं खायनानि बागै इनके जों पाराया करै टाउन रगाव जों सिफुंगो इनके जोंनि गामि बाय जोंनि हाकसालै थाङो गामिनि तमुं सामुं ताय आरोनि परिबेस बाय जों हाकसालै थाङो इनके हाकसालै थांमानि गेप नले साबो फिल खायनाय माने साबो इनको खायनाय इनके आबो जोंनि आरोबो वानसक मानि दङ इनके जोंबो आमनो पारानि एनवायरनमेन्ट बाय टाउननि एनवायरनमेन्ट इनको आबुनि गेप न जों ताय सामा तुबनान बागै जोंनि आरोबो बोखाव दङ इनके ताय आलका फिल्ड जे सामुं खायनाय पलिटिशियन उंदि ताय एजुकेशननि लाइन जे फानो सामुं खायनाय उंदि बरकबो आवते बरकबो वानसमुं दङ इनके जों मा जायतायता जों अमु खाय दंमानबा जोंबो जोंनि फिल्मनि बुखाखै जों औ गेप न इनको नान बाय मा जायतायता बाहायके ओ फिल्डआव सफायग्रा ला बाहायके माने बाहायके बै जतन जानजा सिनि अर सिनि तिनि पानाव फायमानजा फाइनेराव जानजा अयन लामा हिं तंफानो मताय बाहायके सागो टेलेन्ट दङैनो माने अर करं फाय नों तां नि बखाक्तिले बाहायके अर करं फाय सागो खरनो सागो आगे के आं आनि
tamo talent ang sai maya do engke ang sai maya engke kebo sawa hai engke haino waisa ke ane dol ne bisingo no engke jung dofana tisana nango ai khaina nango ini jung mane ekdom bukha ekdom fun thonei hapai mane o film making hamna nango haipona ang sure ya ani film making an talent tongo hine haipana bai sauni cinematographer graphy o belai ne mane amo thai tong mane stable tong hai ke belai ne mane standard bai salai gena nam thai feel kai ang phaimani pore film making phaimani pore pola ang kaisa institute admission na khado engke haipana ang omo jaga ang kaham khaina hina ani security kri haina admission na kha nati uloke guidance mangkha kaham teacher ni engke omun pore practical khati ang tebe serangma serangma khatai ang ani mane ang expect khaya ang asuk engko kaisa gota practical khaipuro kaisa frame na khatang video clip engke ang expect khaya ang asuk kahamna na hini mane ang nije kotorin saya mane sak kisa engko manmanita bukha engke chajak manita nije ni samungno engke aba obon pore khaka engke continue tonka course no ani continue tonka engke apuro kaisa teacher rok borok ni reaction borok ani samung nai je borok reaction ri tai apuro ang motamuti engkong khas kisa clear ang saka ang omti line continue khaina nang belai ke hambai sini taku khapang bai no ke sini orote nograi tongkho no soyawi ne nai tongdi soya ne kring tongdi sini orote khorong ni angno no te sini ron musu Tripura hasteni talented hane ni sini jari tongmai te prong ni acting lo no ke sung belai ne khathang sam phai tebu phai na mutai feel phai ke tini oro tebu togre ko tongkhong ke khapang bai nang pathak digi lokorong no nang nin bakhak te bom ta hai Kokborok ke sara ni musu sarmani musu mani tongkhe ba sini lokorong no basada di nini khani Kokborok sini haste ko ma talent tongo henke je society bai je talent no respect dijak o talent kothang tongota henke jodi norok sini filmmaking ni talent filmmaking to kabangma engko tongo technical line tongo henke creative line tongo je of the rong norok chaja khangkai norok jungna support ma khainai henke aya khaisini o talent aste belai ke hambai sini beskango tabok sini dang sau phai sok phaijak sini Tripura hasteni belai ne talented bo hai ora sok phaika sung srai asai phaikene sung tv ono go bai acting khaima rok bai serial khaima rok Bollywood ro English rok inke sini tini ora phai sok phaijak sini taku Pohar Jamatia bofron simi nin besago acting ni Hindi wala saya deba kira dengamu kira phai ha paila bona bai ka paila sari sin lokoro no hambai nana ba hambai talent to sia busuk zorat tongkri but I think talent apro samung nang je apro dedication phai ke kira hindi sakamu kira bofro young bofro phai mole I think young basrai pronouncing tongna no like kam ko tani humale tabo bunai ni srai ro hai best actor nes nu yangle borno jepa khai hero le bor hai khai pe easily khai pe anke borok dollar saman ba so minutely samus maza ya ulo force khai jake to si pe yo tani humal bor le bkha innocent ko le bkha ekdom clear ko le dollar borok sama ya but mangsu borno khai phunu din sat borok turant loglo khai phunu anke kida batam basrai purun simi tongman yang naina and
I think tai sasne ba it's like bela spiritual hairong thang ko south thangke but decision ang nije na ka na ba ke na jak ting thanga due to the circumstances angke sak by time spent khai hair ke last decision nai pata da Koroksa engineer line pore mani yagulo belai ne tab je mutai acting ni careers na mani rok ba acting ni hafaro phai bani nokhung ni borong ni bongtai reaction tong mani mutai kwang ma sini hasteo mutai talented borok rok tong je kwang ma nokhung ni mane mutai soba bu manai butong soba mai butong bike nang bono manage khai malang sakra chuba sung tmai sanai ba chuba su in the sense no bororo bike no chuba su khaine baksani khainai baksani khaya but kaisa emotional support tongkhe that is enough baki chuba suba angthanai sam khaide gradually ingthang bo aram se ka haino starting to surprise mo bor decision je ba buma pharon bangi but eventually nang hard work khai thang ke support khai thang nai tang ba enke mutai ni pila sung no go je ni kaisa tokes na ja no khune borok bai no go asoi idna la mai susuk na never YouTube link rohoi na la WhatsApp rok ang rohoi ya bui roh khana bo ge borok kisa sungla saw de je ni apuni ne morok nai thau kha ba nai thau ya borong kha parents tai sasne ba jabra pani ni almost karne borok tai sakam kamya karnai ni noroni kar zanai nang kas kar zanai ni ken nang bono bom tai ke yasagan musuk na te de ang seranga nang kho te de ang khai nang kho bom tai ke nang to of course to day by day ni every second no se seranga to thangan na ke nok borok ni se review ka koi romane kri bo thing na because borok no je mani direct sanai no direct sanai borok sasaga borok point of view directly te mung sa ro diplomacy kri ta borok bukhaw ke borok bang amana an khoroksa jekno artist mai dom ka koksi enke sini haste mutahai kabangma na director tong soi karung tong script writer rok bai ke ni director bai Jacob Tripura bai nang malai grala Jacob Tripura no ang direct approach khai boni films no ya and omo boy first sama ya mon jaga ma khaya the wish aro just small part to mani arab khaya ang nije bono omo khayo approach khayo je ang nin samung sajau ni style ni treatment film ni ke character tongke sala ama anu sadian me character tongke in samung khailila haingla uda wish ro khailila ma ki sin laila ta ten film ni bepare kok sala na na tia art ni bepare sudu film adia hai life ni kor hai sala yusu Engkau mah ke sate mana last bo kasih script anu rola kayaknya dia enggak kayaknya script salah lah ke berarti tambah and Burasa one already kasih benchmark ngomong za hitung za oke ketabo sen postar rogo no godo nin postar rogo kaisa temano butui za silai bawa Burasa no koga ni de tam bolong ko dai ke pai de koga ni mama kena ike tu jak temen ni bono na kabangma na mane social media belai na hot topic za poster ani bai omo sida bobo audience ro bake bono consume bono kisa khulok sama kheba sini audience te mangi sana ita uze particular poster ni meaning de usilai tema meaning sade silai tema ni meaning le honestly sawang ka sang apro mung sa sang asu tu swa so la jali ya poster ni photo bulai nei ke bulai nei siang lai la khaila ha angke baki boni meaning ba je audience rock je karine meaning sini dia boba like hambai angke sini hasteo kabangma lukorong ne je phan khaidi hit nung ke bom tai ke nung song sorry pusi mane kabangma artist rong tong do je phan khaidi hit nung age sung nog mai the film hairo kabangma tong na mo ta national award Mother film au ba national mutahai electronics TV rogo busung nogo ke bom tai ke feel kai sin tirpani mane borok rong ta ang particularly je tai sasane batabok je chini Kokborok sanai ro phangka ba te molsom taku buhu ro phangka ba sini oro ni je indigenous people ro
जों तमा हमले जों नेचार बाय बेलाय कनेक्टेड आ अंके नेचार आर्ट बरनि फाय नेचार नि फाय अंके जों नेचार बायसे आसे कनेक्टेड सिनि बॉडी ओ ऑलरेडी उ रिदम रतो अंके जों बनो ता खरकसा फाय बनो बनि तमाय सासने बनो पर्टिकुलरली यूटिलाइज खायला अंके बो हिडिंग थांता हायता मानि थॉट आ अंके सिनि kokborok toke belai ni kom sena jak tong ke bai ke tebu kabang sena layo nang अमले अमन एक्सपर्टीज या हाइफने तमाय सासने बा आं तो एज एन एक्टर आनो रिहो के बा खाइने माने स्क्रिप्ट पर थिनां बाङै आं सोंमानि जे नों प्रोडक्शन हाउस सिमिया गोबां प्रोडक्शन हाउस दं दा जों बाखे तेबो kokborok toke no bangro लायमानाय बाके bangro लायमानाय अमन आंसर करि आनो आंसर करि लाइक आं बाइक करेंगे तो करे अंके जे साकरं लोगनो जे फजागा नाय तंग YouTube दे नाय तंग तो Facebook दे नाय तंग कमेन्ट ऑफ सादी आइडिया रोदिस बरनो जे मेकर्स नो सिनि गोबां मेकर्स दं गोबां सिनि जां नुकजाक बुम सनांजाक सिनि हास्ते गोबां दं बरनो सामाव हाय किसनादि किसा आइडिया रोबादि ताकुते बुकसा आं सामु सुने अमन तो इनके लाइक बाहायते अम प्रोडक्शन बार नै दिस क्वालिटी वाला फाइल अंके तो नि तामी सासने म इंडस्ट्री तुमा संके रेवेन्यू जनरेशन बांग थाने बुइ होन नाइला अंके नाइमनि लो बुइ स्पॉन्सर खाइने माइ थांना अंके क्वालिटी जेफोर हाउ नि रेवेन्यू जनरेटिंग अंके क्वालिटी बांग थाने तते रां इनवेस्ट खाइने बरो फाइबेनि ब्लाफ्रो ओ ठीक न अंके ताबक सिनि जतन साकथालाय दं गोबां मासिनि जिनि त्रिपुरा हास्ते मताय आर्टिस्ट एसोसिएशन दं बरो साकथा दं जे kokborok no बाकेटि सालायमोन के बाकेटि सालायमोन साग्रादि लैंग्वेज नति सावन दे आंसिया ना इंडस्ट्री मासा तंग इंडस्ट्री खोलक लायनि इंडस्ट्री बाकेटेबो माने गोबां मा अर्गानाइजेशन दं जे तेबो माने kokborok no प्रोडक्शन ति सालायनाय बाकेटि सानाय फंडिंग दे तो नायना बाकेटि सानाय बाते दे जों ट्रेनिंग दे खाया नां निनि बखा बिसिंतिले बाके संगता ani personal opinion om hai associations bahai ke work hai angsia but particularly kokborok industry no jodi sengti sawani thanga ge oroni ni tomai sakama training hin side te sibra yes training must nang sak the training khai buinor na doesn't matter but sak seng evolve jesa ing thanai asingno seng contribute be khai mani industry and industry boprong ne basang like sangta khaile de tong but seng revenue generates khaimia ko बोल revenue जबर generate खायो आपरो industry हो जानाय ताक तो हाय साग बसा माने जों बुकु बाय साल industry I think bobo time फैने कैसा ताव कहा films सनाजाई दंबा time फैने audience बनो नायने जे different products पाइ दंके बो बाहाय अमनो नायने को मार्के तुलु थानाय ता बलाय खामबाय सिनि ताको Pohar Jamatia no के सिनि और तेबते खरकसा नवराय अकरा तंखो बनी जे token haparo o Burasa tubain bo ya presemani pone confidence no nugla hanke जों माने हाय Burasa 100% सौइने 100% सौइने 1000% सौइने के जों बनो लाम सलायनाय चिनि बमुरक साया बो सासिथों बनि पैला बा बनो साफायसिथों चिनि लुकरावनो सोरैयै दे सानाय एंके लाम सलायसिनाय ताकुते बुकुसम एक्टिंग तो Burasa नंखायका बाहाय फिल खायका चिनि लुकरावनो सायखना गदि Burasa जे फिल्म खायनाने बोमो एक्टिंग नो मा खायका साग्रा दिनि के अनि एक्टिंग खे जे Burasa जंगना अब ना अंखा नों Burasa से के Burasa नि रोल खायका के बेलायखे तामो माने अनि इमांसे तंगो जे आं फिल्म जगत बाहेके सयनाय के आं नाया जे आनो film ये Burasa दर नायना इमां तो तंग जतन इमां तो तंग हायनानि बाता जे रोल रमाने नबार फायका बखनाय रिखा नायका हिरोइन खारि फायका जतन इमां तो तंग किन्तु अनि मेन इमां खे जे आं फिल्म जगत बाहेके सयनाय जे कुनु रोल रखेना आं आरो खाय बेलाय प्रोफेशनल अंगे नों Burasa नों तो खरकसा Burasa बलन Burasa अंके
जे नौनि तकिनि नायकिनो नों दे बताय रक दे माने जों तमासम जंगलको माने जंगलि तंनाय नायकिनो नुगे हामजागो बा मताय गोबां मा तके रक हायरक नुगोन के नों बदे हायरक सा सा लोकरनो सायरो दिता नौनि कायसा नायथ थक कायसा बुरासा तो फायतं अरनि बुरासा के नोंसि गे चिनि हिरोइन नुगै दा ताम नों बलंग नुगै देनि ने रियलो दा ना बुरासा फिल्म हामजाग थां खामानिसि फिल्म दा इनके फिल्म तो क्या बताओ अब नरंग खे साइमानाय आं जे हिरोइन न जे नरंग खे साइमानाय जे आं हिरोइन न चाजागो दार बनो फलो दा खाय ना खाया नरंग नायदे इनके नरंग न साइमानाय आं ताम ओंखार इनके ताबो बेलायनो जों सेंग्रा सिनि आर्टिस्ट रबाय जों बायसो मांलायबो नोंनावबो माफुनोगो तमानिके बेलायनो थंथौ जनायखौ सिनि मताय टेलेन्टेड दङ सिनि डाइरेक्टर ब्राउनो masa ke kholoi nai tini muthai toke khaithani ma sebromani muthai feel khai tong tabok bahai feel khai same na tasing saka je nang burasa film khai bahai feel khai same je ano director babu je call khai ka onek happy angka karon ke ang je bahai ke o jaga chance panai अब आंबो नाय दंगो ge जों खोनाबो जे आगे रगो नों गोबांमा मोसामों रगो फोरों इनके खरकसा मोसाक रोंनो केबम ताहाय जेराव थिनांगो चान्स मोननाय मोसामों फोरोंमा रफानो बनखे नों यासांनाय दे अब तो स्वाभाविक तब कंटिन्यू न दंगो आं अब तब तिनिबो आं इयासे प्र्याक्टिकल इया तम डान्स नि प्र्याक्टिस खाइ फायो इनके आं आनि स्टुडेन्ट बो दंगो बेलाय काम कौ बने याग्रमैनाय गोबांमा रोंनाय रक बने याग्रमैनाय डान्स रकबो सोलोंबाय बेलायनो जों बार मा सालाय सिनि तिरफ्राने आर्टिस्ट रंखे माल्टी टेलेन्टेड सि इनके बतायकेनो तेबेसा संगाने मो संनायनि ने अरतो स्टुडेन्ट रक संनाय दङ बा खर बोसोरक सोलों तमाय खर बोसोराव अब डाउन कारण के डेली तो जों खाया जेवन जिन कल्चर प्रोग्राम नो केरियर सलो खायरना तब जे प्रेजेंट 21 जन का जों या orang सिलेक्ट खायनाय बबा परफेक्ट खा बबा परफेक्ट या परफेक्ट खा बबा सिलेक्ट खायनाय परफेक्ट के ब्रंग सासिनाय दंगादि इनके थिनांगो ओ एक्टिंग न तैबै नंबम थाय इमां न गइतम इमां थिनांग न तै माने फ्यूचर न तै आव के अब तो कंटिन्यू खाइथांना तो वान छगै दंगो के सिदो लाख से साइमन ना ओके लेकिन डायरेक्टर न सादिता डायरेक्टर तो तुइ न तंगो लाइक हमको बो रिंग मा बागे सांग अजागा नाब्ला हंके ताबक जों ताखुते बुकुसं जों जतो सिनि अरनि तके बुरासा तो बाय गोरोंजाक जतो आर्टिस्ट रबायनो जों कौरक सालायला हा हंके नरावबो सकदोंमा रंबै सिनि ओ चेनेलनि बिसिं तै नाय तंजामानि आंनावनो हायनो हायते बेसा हामबाय मायाफार